Hello in random chamo Dr. Pari kanya vuna gron soi tur chu ina kan kol nge tur emergency damdoi te an yang engwanga heng emergency damdoi te hi kol tur nge kan ni ti chuan pakhat na chuan kan nun na chan him the pani na chuanin za kan nat na te kha achok sang khai the damdoi ina le doctor ma kan khen ma khanin heng kan damdoi kolte kan e hianin min chok sang khai the ni pathum na chuan zantaya chwami kha him lo chin ani lo le hospital kha fa hla em the ani lo le hospital kalpui tu tur te po kan nei lo the chung chanpui tu anon khen main heng damdoi kan e hianin kan nun na chan him the tladani tuna pakhatna karon soita kan nun na engtia chan him the nge ni kan ti chuan heart attack kan nei thut the ni heart attack kan tia chu kan lunga khanin thisen khal aluta chu thisen khala chu kan ti tui vatlo chuanin e kan cardiac arrest kan nei thut te ya kan thi thut the ni chung khuna khan kha dam doi kan kol mang disprin kan ti aspirin kan ti kha kan nei vat fat chuanin kan kha cardiac heart attack kan ti kha a seriousness kha atitnyam de donani chuanin he aspirin disprin kan nei ma kan phim khor em tu te chu pakhatna chuanin pumpui ulcer kan ti te he ne pumpui ulcer chu kan pumpuya mo kan ri la emo pa no mani heng aspirin te chuan thisen khal lakha ati tui ka ti to ang khanin rin lo te win he aspirin kan nei khan kan pan le kan ma tang khanin thi aron chhuak soi the thisen pu taron chhuak the chu chuan internal bleeding a siam theya rin lo te win kan nu na hlo hia pon kan nom the china ni chuba ka heart attack karon soita ka chuanin mi pa ho hianin Viagra hian ching china ni Viagra damdoi kan ti chu mi pa ina 6 month ma a an ta ti chakna na an pan chin kha ni heng hi lunglam net na nat na nei mi tan chuan e me chi ni lo a chan chu lunglam nat na nei mi na Viagra nei chuan heart attack asiam thei tlatani chung leo le a chuanin panina karon soi engtin nge nat na chok sang khai the tia khanin tekhin nan kan ron soi chuanin khosik ane naw pang khosik aneya a khosik asang emema a fever temperature khaza le pathum zap le pali te ani chunga chuanin kha temperature sang tu khan naw te kha atikai thei tlatani chu febrile seizure kam ti ang te kha ani khang kha damdo ina local lok paracetamol te kam ne ani chuanin paracetamol kam penga chu chuan fever sang to ka kha ti hyamin kha kai atang khan kan chan him thei don ni apathum na chuanin chanpui tu ron thlen mai engtin nge heng damdoi kan kolte hiana chan him thei ka tia khanin ko thalo chung changa ni ko thalo ani chuanin anwailam training kan e chara zu chara ni achang chuan kan luak tel bok khami tui chhuak nem mal tuk ka khanin mineral se vitamins kan taksain amomo te om chung chu achhuana satluk chuan kan dang te rawa kan tui hal huama khami om sia chu severe dehydration in kan om to te na ni chunga chuan ri lo te a chuan damdoi te ina kan e lo chuanin shock kan nei thut thea kan nun na kan hlo me the chunga chuan he damdoi kan kol hian kan nun na chan him the ni tuna chuan emergency list damdoi kan kol tu te karon soi tong pakhatna chuan achunga karon soi sang khan aspirin disprin emo ecosprin emo kan ti te hi ni chung chu heart attack kan chin heart attack kha engtin nge in sha theng ti chuan in lung omna zona kha avelam akhan ana ema kha na kha achang chuan kutlama ivelama pon ana the ani lo cha ikokia le khabea te pon na the chu na chok na e kha na chok me lawa chok lo ana renga mi som panga som ni mi som thuma pon ala chok lo fo ni chuan heart attack ani the ni chu mi huna chuanin aspirin disprin ecosprin ti kha 300 mg in yang atlang puin 75 mg ania mum khat kha chung chu 75 mg ani chuan mum li ni yang
apa ni na chuan khosik sanga chuan tablet paracetamol te tablet crocin panadol kan ti te le tylenol kan ti ang ti se chuan syrup crocin te an ni upa puitling ani chuanin 500 mg kha to ka khosik ala choklo phone chuan dar karli nuai inon le the naw pang syrup crocin ds ani chuanin kumnga tanga kumsom pani in karani chuanin 5 ml ipeang kumnga tanga hnuaila mani chuan 2.5 ml ipeanga kumkhat hnuaila mani chuan 1 ml atok chau apathumna chuan kochalawa chuan ORS kha tui chuan sosa daya khanin pocket khat khei thak nga chu in zeu rengang atam theang pin inanga chuba ka tablet imodium emo loperamide emo inei chuan mum khati etelang chuba ka hentang enterogermina kan tiang kha tablet om chuan mum khati etelanga solution om chuan solution kha pakhati etel bokang metrogyl 400 mg etel bokang naw pangani chuanin syrup power chill 5 ml pek pa ka enterogermina solution kha pakhati pe bokang heng enterogermina solution kan ti hi fridge da ngai te ania freezer ni lovin refrigerator ra ida donya apalina chuanin bengna omani chuanin bengna atan chuanin tablet citizen kha mum khat eme to beng ani awangin beng lam doctor yen tir kha achang pangana chuan thisen sang neimi kan ne kan thisen aron san thutni chuanin thisen sang lutuk chuanin stroke te asiam theya chuwang chuanin this chuba ka thisen asan tuk chuanin brain lama kalin lulama thwak lama kalin thisen sam te ti chat theya paralysis ine theni iseng theni chuwang chuan tablet amlodipine 5 mg emo nifedipine sublingual le hnuaia da chi ama in sop themi te kha ma khang kha ipeturani parukna chon na chokna na chem thum te omani chuan tablet advil mum khatemo flexon mr mum khatemo ipeang chuba ka analai kha nailati fo chuan move ointment ti velte inhoi thei chuanin phur thakemo thak emo iswala wanga thak chiap taksam chuan tablet Atrex kha mum khatin ipeang naw pangani chuan syrup Atrex 5 ml ni ipeang pariatna chuanin kang kan nei thut theya ina tui so in mo min le bo theya tel sa pon min le bo the khanga khan Silverex ointment kan nei chuan kanin hnoi watang pakwana chuan kan tui ne mo kan thil e awangin luak porin kanom the chunga chuan tablet m set khat kan ne yang ani lo chuan syrup m set kan nei chuan 5 ml kan in thebok chuanin period kan nei khan kan taya kha emo kan pum mo na em the chung khuna chuan meftal spas kha mum khatin kan e the som pakhatna chuanin lung phure mo thak emo kan nei khanin thak kan nei soi wanga thak poni the khang huna khanin tablet allegra kha mum khatin ani lo le citrizin kha mum khatin kan e the naw pangani chuan syrup mixtra kha 5 ml kan pe thei bok som panhina chuan kan khuviau ni chuanin syrup Alex 5 ml kan pe theya naw pangani chuanin baby rub te om chuanin atanga kan hnoi thei bok heda kan film khur ngai chu khu dam doi te thak dam doi te shitlang dam doi kan in reng hianin minti muhil minti mutsuak theya chunghuna chuanin motor khal lo tur ani ang patsom pathumna chuanin gastritis kan neya kan thin a thip vong emo na vong amani khanin tablet pentosid 40 mg emo le Zenitec ranitidine 150 mg kan e theya chubaka syrup dicin te mucain gel te 10 ml kan in thebok sompalina chon ek khal om chuanin an eka khala kan san fak khanin mongkwa te clear theya thiron chhuak the chung in viennanin syrup loose 15 ml mo 20 ml mo kan inanga chuanin veng theni som pangana chon zun khum nei mi kan ni chuanin insulin kha kan da nge turani chuba ka kan zun khum shat nanin glucometer kha kan da nge ngai bok ani som parukna chuanin ina kan kol nge tur dam doi ni chuang lovin betadine te povidone iodine te spirit cotton bandage band-aid
le sterile gauze le antibiotic cream neosporin ang ti kan kol nge ngai a chan chu kanin khong the kanin tau the thi chuak the kanin zei the chome kan zein lama chung huna chuanin fai takin tuia khanin masabon yan kan silanga chumin huwa chon betadine solution kan ti fai nga chumin huwa chuanin cream kan hnoi nga chuan kan tua mang bandage ne mo band-aid ne mo kha kan in to na hun a hun na kha emo kan in zeina hun na kha awa thuk fiaw ani chuanin damdoi na kan tlan pui fatanga chan chu three te po angai me theya tetanus injection te po pek angai thei wangin chumi main fai tekni sil ngai tua mang sompasari na chuan imit na asen chem thumani chuanin damdoi in ivakal ma khan ciplox eye drop kha far khatlakini far theya chuan tablet cetirizine khai e thelbok sompariat na chuan asthma nei me kan ni chuan inhaler le nebulizer kha kan da nge ngai asthma attack kha engti khuna pon om thei wangin inrin lok kha ngai ni tuna emergency damdoi ming karon soi ho song te hi damdoi man to po an ni lawa ina kan kol theile kan da thei theu tur te an ni nawa chuanin tuilian ma in long atukani ke ni pon na tuilian aron thlen ma in heng damdoi te hi kan lo da that fe kani chuan ready taka kan ro om lo kani chuan kan nun na chan him thei don ni he shisel na chungchang ka soi hi inta ita na changkai na oma ishat ni chuanin ka YouTube hi min lo subscribe sakton nya chuba ka tuna karon soi topic a khan shat thiam do emo zofia do in nei chuanin he comment changhian zofia thei reng kani welcome min ni e kalome bye bye